Haka Voice of the People Party VPP State Youth Wing. Haka khatway tari uno pra arhaja arpusan. Kalalit banyak kendo yo PK Boro, Chief Executive Officer ka Shillong Municipal Board. Banyak kran halor ki babun kimat ki bakongsan. Henry haka jingpoy kinoy alam ka Youth Wing haka take office tray kam CEO Shemla Don Satya. Habakran sikilat patay kubor, nakaliang uba marbod kar u President ula ong. Bagi jupur siyang labun bon sin banyak kendo yo CEO Henry Judan Satya haka office tray kam. Uba marbod ula kena bau CEO usyamnya ketulap dakilak Henry siya jakatray jupoy Satya. Nalor kata ula angru boluyo jing tip bau CEO upoy office tang teng teng namar ba ubat hadu Southly kikam. Ula bo jingkli ke sarkar jala halor ke ekonong remban penkamti yau CEO hadu Southly ki kerdan ki bahe kad baki samla na ke jela ki dangdon bon ki bawat kam wat jam. Ni nakaliang ka VP Youth Wing lawan hang ne po municipal office bani kendo ya u PK Boro bude CEO jong kali ka office hang ne po municipal buat abang ilawan nakaliang ka jumi ngim layo ban ni kendo yu buat kuma play ihi ka office ka kli Shimladon buat kamdei tangka sin kubun kong bangilawan ni kendo yu dei kidon ki katu ni sin lu lawan lah tu bani kendo yu abidei buat ki issue ki babon ki bangi kwa ban ya keren buat dan rai ngim juyo bani kendo de mentak sengiru ila yawan biang de mentak sengiru Shimladon de kamdei tangkani ka sin ka pemerintah ba umi bora Shimladon hangkani ka office kum CEO kum bahe jong kani ka office jong kani ka municipal de sing lawan ong mo officer bahe do de bat nakaliang ka VP ru milayo ya ka complain naki bepun mo ba kat namar ba kibriu ki bakwa ban ya kendo yuru kim jiyo ban kendo de teng yo ki complain ki vendor su bakwa ban ya kendo yuru kim jiyo ban kendo de kalong ka ka ba nakaliang ka jungi kum ka VP Youth Wing isngokya mo de aba CEO Shimladon office kum bohe jingsha ude bandon mo ban peniat office kan long ka bayat ti aba ki staff ki jongkiru lada ki don kam hala ijong ikam mo ban tulun sakmat ikam jong ka office kum ba pitip ka municipal lai ka de ka office ka babun kam ba kalong ka ba manlak kasngi ki kam ki babun mo nakamta mo ki pajba ki ba rit ki baria ki jongi hang ne po ka jela ka jongi te ngilayo jingtip ru ba uni CEO Shimladei tang CEO hang ne po municipal reula batru Southly ki pos kum usketri hang te po urban le se gidan ki betho yangi ba usong hang te po urban kum usketri te ulong ru kum director tu batru ya taka pos hapo DC office ru sngo te sipun tali ki pos uni bora ulapat te kalong ka ba snosi mo bani sngo ba le se kini ki longhan ki panabar mo kisu le se ngalaban ong ba kiyo le se katulop da kilak mo ndre bakin wan tray bat kim wan tray re aba ki patba ki kwa bani kendo kim yo bani kendo ngiru ki kwa bani kendo uru mi yo bani kendo ti kini kalong ka ba smusi bat nakaliang ka VP Youth Wing ni condemn ya kani ka jingle jong kini ki brio mo ki bam simlala ban wan ban song hang ne apo kani ka municipal office mo kum kata ka ba pos mula bat kum CEO de nakaliang jungi kum nakaliang ka VP Youth Wing ngoban kentu kanya ka sarkar ba kum no pi I pos ya we ubreo hadu Southly ki pos mo kataru ka pos ka bahe de kum apli I maneng lawan hang te apo BSNL ki brio ki jungi mo ki batray kum ki kam ki berit baria kum ki housekeeper hakin ki company ki prepare kim simlayo tulop ki wan traiman kasngi kim simlayo tulop ndrei uni pan mo boyo dak ya ka tulop dakilang ndrei ka kambo un wan tre po office pat juwan mo de usu bamei kata tulop e kapen snow si ini kapen snow pen beniau ini mo ya kani ka rukom function jong kani ka government hang ni ko ka jela ka jungi pa ya we ubriun ai hadu Southly kita ki pos le se mo ngila ban ong ba one man one post mo kumba
ya si ka de man long kum ta mo one man one post khnang ba ki kam ru kin tulun sat khmat mo ki pri ko kwa pan ya kendu yu ki yo kendu ki staff ru hang ni kwa kendu yu ki la ban yo kendu khnang ki kam jam kin start ket mo kin long function kam jam ki pri bon dan kam na baru mo kin yo kendu te ka long ke ka ba so kamula ka long ke ka ba so khia amar ba ngila kwa ban kendu ni CEO sim ladon taksi man laksi ngan itu EP ngila yo jingtip pau ni CEO juan pre ni tu EP ban ngila pan ya ka register mo ya ka attendance bang kwa ban page kwa ban check mo ya ka attendance ko jungu ndai kile itu na office ba sim ladon kata ka attendance kam ta jungu don bet ka attendance jong ta ki staff te filas tu hi tang taru ba kini ki bre ki ba ki ba long han le se la long ba ki dei ki ba don ke jingya dei ba ki he sarkar le se kila ban le ka ba mon mo te tang ni hi ndiat tingi kwa ban kan pau shopi ki press media ba ning ba jong piru kan le mo sarkar kota sarkar kan le no namta kanika CEO mo kanika post CEO kemudian hongni kanika office kemudian hongni le se kin bo no do wei ubri mo te se kin thung do kasiru mo bala ban communicate bat ki praksi jungi kemudian hongni ko kajala jungi kumbang ila yo jung tip sau kali ki post ubat to mo kum usar kum CEO to ngila manong mo le se gila ban bun kam mo te hadu kat do kin bun kam mo le se hakistio ki depan wan mi ken ki depan wan song ken ko office re ni yo pat ka jung tip ba uni CEO ni boran boro mo juan teh office de na ka daw ba ngila yo pun ki complete dei tang naki pat ba dei tang vendor sendiri nang ni na po office ngila yo mo ki staff ni semjing ha tengah ngol ngok kan ba sarkar kan ai po CEO hadu sautli pi mo tak portfolio hadu sautli dei wei uni mo belum don seki daki wei pan mo belum don seki kasih di jumi mo tingi kuntu kan ya ka sarkar ba ka dei ban pa kan ya lor dei ba kan ka benta kan makan dei ban ai hadu kata tatli ki post teh wei breu kan mo one man one post kan mo se kan ba kan mentale punya kran ya ka yo kam yo jam le habedi ba ka ni ka jing sha jom ni ka sarkar mo mentale kalong ka ba sungsi ba mo pun mang kena sama jungi lagi habedi ba kam ka jam ba gilit that lagi mi yo so mo de kadon ka jingle siliang ka ba mo de si tang ki brio ki ba don ki jingi dei bat ki brio sarkar lani bat ki minister lani bat ki mo ki brio ki bahan kila ban yo kam yo jam habedi ba yo kam yo jam ngala ban ong kum ni ru mo namar ba hadu ki kam kontrak ru ki local contractors ki jungi ru kum ba play mo lami khmat ba kimji yo kam chu ka ki department repair mta kila shu penwan beda kata ka solid packages na kam ta ban ai ta ki brio ki panabar la ni ki company ki panabar mo ka ba mta be de ba kam sarkar lagi khna samla jungi le ki semjing ba mo te to kam le mo por ka sapoi mo ka jikrman kan sawan nang ni shkhmat te ngim de ban give up but ni de ban ya shkhmat ni de ban ya mi be shkhmat ban ya ban I mo ban ya tre na kam ta ka bah kamiat nam ta ka jela ba nam ta ki khun samla jong ri ka ja bari Habatin pej bahagi ki shop plus F Ka plus F? hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlo ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dor jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya